E whakatikatika ana te hunga o te hapori o te tonga o Hokianga ki te whawhai atu. Ki te whakatau kia katia te kura takiura e tū ana ki Rāwene. Hei tā NorthTec, te whare wānanga nui rawa o te tai tokerau, me kati rātou i o rātou papa mātauranga ki Rāwene me kirikiri, kia e ai tā rātou rautaki whakahou. Kei te poro hoki rātou i etahi o ngā whakaakoranga me te 50 kaimahi. Hei tā NorthTec, kāre e whai hua ana ā rātou mahi i roto i ngā hapori. Engari hei tā ngā hapori he kōrero tērā e tuki ana ki te hiahia o te kāwanatanga hou. Arā ki te āta whakawhanake ake i ngā rohe o te motu. A small community like Rāwene is really isolated. It relies on people having jobs and transport. And transport to other campuses an hour or more away is really difficult for people both economically and practically. NorthTec shutting it down, just lost jobs. Just lost jobs. And it's a job opportunity, isn't it? Tai hoake ne ka hui te uepu ki te kāwanatanga ki ahatia, hei tā NorthTec hei te marama o Hakihea, tauai e nei āhuatanga nei.